Manipur Lariba conflict asigi achoba Horak Pamama Oiba Hibatare Oza war on drugs Hibatare Masigi Wafam Ziga Mari Lenana Poppy Lak Pagi Matam Yojing Manhanaba I could chief conservator na Kangan give Wafam Lady was out say I could Manipur getting by sing the Tariba Poppy sing Lokpa Amadi Nauna Maru Hunbagi Sijan Yosilak Panamaram Oiduna Tariba Poppy sing Achuba Matamda Manhanaba Manipur Lengake Principal Chief Conservator Forest and Head of Forest Force Anurag Baspaina top order amagi matung ina wafam asi thamgre haiba taroja sigi khongthang se yam maru oi haijaning ozagi wafam tentak na kari wafam tham tajidagi pukhalai ba question mayam sing se asi yamna kano maru oiba ngaktani ko ngasai mayam si economy gi kano ngatani haidi paisa money ko money power hai batare si lairakan dadi aran bhangdi achum bhangdi kana ngammi angam sakpa yai hai baduni ko the whole source of conflict situation whether armed conflict aduga kana civilian gi marka leba misunderstanding hai ba sectarianism the base story ba kholi mayam si the inside of sele mayam sing se money power masan power mayam du lairakan dani ga ba hari ba money power si da kamaina sagi sin ko ki mayam sing sina mapang kalino hai ba matam da popi du la ine ba ko adana popi da gi la income sina even golden triangle du shifted to the northeastern region gaina we high revenue housing seko aduna hari basi achawa economy si machine siner kanda amgi oiba kano mayama foreign gi country myam de leira kholaga ne maitai luisan ni ga na tawriba kano myam seko aduna sigi pot mayam sida natana deforestation gi environment and degradation gi tor ising nunsit ki climate change gi mayam singa si loida effect si akoi gi akoi sidi phang ba hawrabane bako aduna so far kano ni akoi da sil factual ani khak lai bako tajida ko amana ngasai gi even government gi report ta popi thabasi so far koi gi 15000 akoi gi 496.3 acres ki lam mayam ji mangta kano thugaiba hawgrabane ba akoi yatat paga tawgrabane adu mayam helaga hujik si kokokna thari bane ba adu urakpadagi hujik magi tha matam yorok tore haira kansi da madu kano ni thadana ba lakna bagi policy ne habini ko anu si masima chumma ba pot amane pungsum chumma ba ngasai gi pot amane ba popi gi economy sima chumma source of kasai gi Manipur demolition theory hai batare ko Manipur se muthatna bagi lalongda popi gi kano se popi policy hai batare ko income ji gi achauba kano leiri bane ba ko adana so far mamangi recorded 2500 ta khoi gi 18 bauda drug ka sena ba trek ka sena ba phagra bani hojik ne yali 3000 gi karmaya da yorom bani ko latest hapchal lakanda sigumba kano mayam si gi kano si yamna kano maru yo pot akoi Manipuri hojik lai ba climate ki kari ki weather ki homa mayam la iba adui mathakta masigi income jina amuksu tongan ba akoi gi conflict thokpa sida akoina yamna line ko to mayam hoji PUCL gi report mi gi PUCL ga ji kara matam mamang dadi khara thapuk ka si afaba human rights kari gi tawje la ka po ni adu sai popi gi policy da thu na hoji PUCL ba da mai chak na prithvi da mai khuri da ko aran ba report pa phong ba gi adamai to na tasida sai gi sim number 1 point lai rakan da akoina cookie da kana warauri ba si cookie punamak as a whole do not te have ni da koi lai mina pa 51 gi matung da lakhiba mayam du ne ba sigi factual description je akoina 1881 gi census da only akoi da lai 25000 akoi gi 384 ka tane ba kana je akoi cookie pu kana je population je maduna 2011 gi census la kan da 4,35,265 ki masing je abruptly change akoi increase tawre ineba ko aduna atopa naga adagi maitei gi kano da 7 point something ro 8 point something gi sang da rate henkatpa matam da sin cookie da masai gi 13.19 gi sang da ka khatnaga kano si sohakhrabane ba sigi mayam si factor ani jine ba sai gi popi gi economy si illegal immigrant na use tawrakanda kano ko India gi geopolitics ki saruk amada tongsillaga ngasai gi kano se
manipur demolition theory chathara akanda sai chinese state ki mangama manglakpagi manungda leiba pot ngatane ba ana sawraba india gumbana kuki si manipur thuiba wathok kharasi nung phadana lotion ba ya pone thawina lotion lo yaina kana lotion dabani ha ba sima sumedana adna responsibility je adum kana fixed away center da ko mana power lay ni hari ni power gi lebak ni phu sat le prime minister ni ko ana si mayam si yeng kan da akoina hariba kana popi gi kana se yamna akoi si drug ki popi gi kari gi mayam se yamma section na akoina kana miyam na su kana yeng gudo bani changtham chana lotion ba yeng gudo bani maram di masina not only environmental degradation da natana mi wi health mi wi khunai bharat isim asi victim wer kadini ko noma ko da jar thau hoi thagachari oja aroi bada lakjage manipur lenga ki cabinet mi famna approve tawduna manipur lenga ki makhada chalaiba institute ama oikhrabasu hojik phawba jenims ta thabak tawriba staff singi oina khoi manipur government employment lease agent gi process loishin dabana khoi khudong cha daba kya mayok na ba ga mari lena na khoi association for all non teaching staff jenims ki maikaidagi khoi mgel process loishin drabadi jenims ki staff sing pongjang changsin ba same chari haiba wafam la liuja paw mi yauri haijaba tare masi mamang da su sumain hek process mgel gi matang solution bi daba mamang da su khoi lecturer kangbu gi ama koina matam sangna regularization di piraga kano tawdabagi problem issue haiba tare mamang da leiki sumain hek manipur da lady base oja kamaina ubige oja kari thoktana ba kari wafam thambini hoi kanani yam employment anagi sigi kano da government ji run tawbada toan ba sector da soba thabuk tori employment me am sing se yamna maru oi bani ko hoi ma khoisi thoina moi life si engage tor kanda lairiba entire population ta kana ki state ki ko mayam sing si ki welfare gi damak ta makoi lairi ni adu mo ki tawun to ko some rules and regulations acts mayam ma lairiba se masi matam chan sana moi pibam koi gi thokpani ko moi gi right ni maram ne moi gi whole life to dedicated kanu ni to their service ni ko aduna si mayam si yang kan ta hum thok sing mgn gi kari gi mayam lairiba mayam sing si sat samthok pi rega thabak ti pi re har kana thabak pi bidu gi magi pay commission gi 6 pay gi 7 pay gi ko 8 ke wari lagdana sigi kano mayam process mayam marak sida kana si dang thopi ra ka regular ni ga na ta har kan da how da harau hal kan da ngasai gi hu tok du je kana modi na pa sha kha ta thadar development khara lautho ma ga akoina harau han bidu gi kana wakhal no khami sumaina graduate kana ji woi re ga aduga regulation ni tawre har kan da tha gi adu phungam thoi aduna hisab ta lupa lak aidi phangdaba paisa phanggadauba asada lak kunthra phangdolai ni phu phangdolai ara harau holaga ko sigi mayam sigi problem ngata ne aduna particularly for the gnmc health sector da laiba pon yamna maru oiba aduna saigi doctor laire adagi my nurses laire then staff laire ke mayam gi oi pot mayam si collectively ang saigi health services ta la akana layeng ba kholak ba mayam sing si lak tuini ada moi gi wakan nuai ta ba moi gi kana da laiba hai base it will affect to their service ta masai gi effect khara dim tong ne wa kayam nuai ta na kari ma thabak to busi sai gi magi result phagan de na ko aduna kono health sector daga laiba employee mayam sing sigi yang kan da yam thuni address to bi ga da bani not only for those employees ki na ta da for the sake of the whole people of the state ko aduga sigi mating lori mayam se aduna sigum basi yari makai not only kana James kata na tana ata ite laihori ba mayam singa sigi yenga kanda employment gi policy je phasana kanu tor kanda magi hoi ngaibam thoko ko matam lejera ga su magi reasonable time habam leba matu gi beyond the la kanda agitation gi pot am lakti bo akoi stadi kanu ma thabam to matam dane any line ji dane heta dhana phamdri bo natra ga wathok thok tri bo thugai dri bo pa kanu se sum da da gi thabak to be am lei gi culture am khakta sagi lei base masi su phatina lawi maramaduna ki ekanu si gnmc ki mgl ki pot se am tuna ekanu address tawbira kanda akoi gi issue je solution ama por akanda moi gi oi pot mayam se khong sawa privilege ko right na privilege mayam se kan tawbi ga dong ni na adwana ai thangbi